cucu tetangga juga cucunya bule, cucu yang nambah anak kelima. Babi arsik. Manisnya, astaga. Manisnya. Mantapnya ngulek. Ini rasa di balik papan, Bung. Bumbu babi kecap. Wes, ini bumbu B2 kecap. Kalau buat cucu-cucu, kalau aku mah diiris-iris doang ini. Kita nanti untuk yang Arsik. babi arsik. Karena Helanya request arsik. Pakai andaliman. Pakai andaliman. Jadi ini buat kecap, ini buat arsik. Requestnya abang dan requestnya anak-anak lah. Biar anak bisa makan ini, mantap. Paten. Waduh. Mana ini ya? Tempatnya? Di bawah situ. Kayak gitu, Philips ya. Tapi nanti Harus pakai air juga ya? Dikit ya. masak babi kecap dia Semersih buat cucu-cucu. buat cucu-cucu. Udah nyala ya, Bang? Udah tinggal deret aja. Ini harus ditekan terus. Ya. Cung 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 cung. Siapa ya? Nih. Sama mama sini. Cung cung. Mantap. Cep. Mantap. Apa makan-makan? Ala opong. Ala opung. Babi arsik. Babi arsik. Babi arsik. Ya. Ini babi kecap. Nih yang kecap. Selamat makan. Ini yang nginap semalam di rumah. Wow, udah ready makanannya. Kan kamu. Yam 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 yam. Terong lalap. Nah, Di sini bisa loh, di sini bisa satu. Panas. Audi Holson. Ya, itu habis ini. Mia mau duduk situ, sebelah Menta Mia. Mia udah Menta ada Indemita. Ya, iya. Menta. Ya, ya. Arsik. Mama duduk di mana aja? Coba. Selamat makan. Louis. Udah boang. Masakan opung. Makan. Tutup dah. Yam yam. Selamat makan. Ada yang di bawah meja. Yummy was twisty. Coba. Look at that.
dengan terong lalap. Kita beli di toko Asia. Hast du auch eine Primeterson? No, banyak. Ada yang dari meja nongol. Mau nasi kah? Kom hier, papa. Ik vind- Kecap. Enak. Sampai satu anak. Anak tetangga. Ini ya bismek. Bismek. Enak. Mama, Ya, mir ist aufgefallen, weil die Post mal vorbeigefahren ist, dass der Post gegeben hat. ya. Hab ich gerade rausgeguckt. Também uso ali, so so picante. Oh, ya Yumi mau yang kecapnya nih. Iya. Salah nih, Muito salah. ruim mesmo. Bukan nasi di sini. Ah, bukan nasi di piring ini. Betul? Selamat makan. Selamat makan. Guten Appetit. Brille. Papa hat Ja, nur eine Mama, Brille. das ist gerne, Papa. Ach so, ich weiß, wo eine ist. Hey, warum? Ja, wegen meinem Auge, weil wenn ich da sitze, wo Mama sitzt, scheint die Sonne nicht bei mir. Lonceng gereja. Papa, ich borge deine Brille auf. Ya, masuk. Kenapa geleng-geleng? Panas, ha? Was ist das für eine Brille? Papa, seine. Oh, zeig mir mit der Brille aus. Sie hat eine schwarze. Bom. Zeig mir. Ja, das ist auch schnell in deinem. Bom. Bom. Tunggu Das ist panas. auch schnell in deinem. Punggung panas terbakar. Ich dachte, die schwarze. Ich dachte, es war Matahari. meine. Indonesia sebelah sini. Ah, Kasih buat kuah, baru kasih jeruk Sos. dikit. Nasi ini nanti. Dia belum kasih jeruk. Udah kasih dikit tadi. ja. Kasih kuahnya banyak, bilang gue serumah ini. Mantap nih si abang nih porsinya. Mia bilang enak. 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 Ini nasi Yumi, Hela. Ich habe noch 30 reingegeben. Kebanyakan nang itu isinya. Kamu bikin minuman. Kebanyakan isinya ketimbang airnya. Ayo, memang kan dua tambah tadi pepenuhin itu. Gut, gell? Nasa? Du sitzt gut. Das hier. Nih? Nih Louis. Kecap Louis enak. Kecap gue. Enak. Wow. Mantap. Mama, der mir schmeckt's. Mau daging lagi. Ya. Sudah? Tapi, Ya. Louis mau. Ya. Mantap. Darf ich das? Makasih. Ja, Dah. das ist okay. Makasih Opung. Makasih, Opung. Sama-sama. Ngadilit ko Terima si kasih. Guru. Komm, Nein. nimm das. Kannst du nimm das. Kannst du. So, Tambah nasi mo buat wenn du kuah. das Baru berasin willst, dulu. dann nimm. Tapi mo pilih sila tubig mo. So, meron man na nasi na. Aku kasihnya ke
kasih mungil yang banyak daging yang ke dia, yang gabung dia situ, tapi dia nggak suka ini. The bomb. Kaleng-kaleng. Oh, lekker. Nog iets dat. Dat wordt goed. Mia, bij ons sagt man the bomb. The bomb. The bomb. The bomb. The bomb. It's Joey, easy. Joey. Easy peasy, the bomb. Easy peasy the bomb. So it's not even hard. Samantha. Mia, rice. Ya, ide. Yummy, 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 yummy. Pilih di mana? Anders. Mia? It's from lekker. No. Dat komt toch nog weer. Dia nggak mau lemak, yang nggak ada lagi. Lagi dong. Apa kecap? Bang dong rasanya kecap. Belum kah? Belum dia. Belum. Kecapnya otentik banget. Kecap opung. Mia? Beuh. Enggak, mak, enggak. Mia fokus dengan babi kecap. Tuh ini yang kecapnya opung ini sangat-sangat otentis. Anak bayi, muter-muter. Yumi-chan. Ya, ya. Wil je nemen die erin? Tasha? Udah tambah berapa kali dia, Pung? Cari ya. Tambah 2 kali dia udah ya? Tambah 2 kali nasinya. Anak tetangga. Anak kelima. Terima kasih. Bapak cewek, 1 cowok. Waduh. Waduh. Hah? Iya, masih makan dia. Itu aja kok masih. Udah. Sudah sih masih. Ya, nambah 2 kali. Cocok nih sama Si cucu ya. B2 kecapnya Opung nih. Oh ini si Anu malah arsik. Si Bang Kocik malah doyan arsik ya? Iya, doyan arsik malah dia nambah. Rice? Pintar semua nambah boleh lah. Maknius. Maknius, semua cucuku tambah. Cucu tetangga juga cucunya bule, Mantap. cucu yang bule juga. Cucu yang nambah cucu yang tambah juga 2 kali nambah nasi. Cucu yang bule. Bule tulen. Nama Ride mau orang mangat kok. Ada. Bang Kocik bilang apa? Arsik the bomb. Asik the bomb. akhirnya Luar biasa. Memang ini Batak banget ini Sumarpaung ini. Yang arsik nambah. Yang dikecap enggak arsik. Mantapnya mulutnya. Kita bilang apa? Makan dulu ya. Bilang apa kita? Makasih Opung. Makasih. Sama. Thank you for watching. Sarangi. Sarangi Yumi.
dikurung. Nah, Ayo, bisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Dadah. Cung, pinter. Belum makan itu. Sudah aku suap. Dan buah surga kita sudah matang, siap dipetik. Ini udah lembut banget. Tuh ini lagi. Ada 2. Dan ini besar sekali loh, gengs. Panen Yumi. lagi. Yumi, jangan yang hijau, yang ini, Pung. Pung. Nah, ngerasain gimana petik buah. Ih, Buah panen surga. lagi buah surga. Wah, satu lagi. Satu lagi yang kedua. Wih, gede nih anak. Iya, ini gede banget. Sampai pecah dia sudah permukaannya Udah saking berapa hari matang. kamu nah? Nah. sayang. Langsung Coba makan coba. Manisnya, astaga. Manisnya. Yang buah. Terus separuh. Enak banget. Enak banget. Terus nah, kamu. Enak banget, Rin. Yang kupetik, wih, kayak gula. Wah, manisnya. Gede betul itu ya. Ini buat abang, buat Pak Marpaung nih. Iya, kasih nanti dia.